in God. Today I will trust in Thee and not be afraid, for He will be there. For He will be there every moment to share all these wonderful days He has made. Siapakah yang akan menyerahkan wanita ini, Rachel Ekawati Situmorang, untuk dinikahkan dengan Heinz Metrosan Donrat Siahaan? Saya, Odong Kuala.